अस्सलाम वालेकुम एमएमआई दातुर मिस सिलसिलागे पॉडकास्ट के प्रोग्राम तहकी हज्जु के अड़ुकं अदा कुरुमट्टका दातुर कुरा हुरिहा हज्जा जीन हज्जु के अड़ुकं अदा कुराने कोता हज्जा तैयारुम बेनुमा माउदुमात फोर खुदर मट्टका और मैं हज्जु कोऑपरेशन के सिलसिला प्रोग्राम में तो मिस सिलसिलागे प्रथम पॉडकास्ट शो में खास कोल्लनी हज के तारीख़ आसार तक खास होते गा मक्का के तारीख़ अदे अमरना हमें हज के मी अड़ुकं ऐसा वाह गोतु के तफसीर तबे फुना हिस्सा कोल्ले तो अगोन मसा के कुरा मुमकिन दाना मी प्रोग्राम का मैं फोटो तबे फुना हमें मालूमात हिस्सा कोल्ले मटका अगोन की गा मी बैर बड़ा करना वानी हज कोऑपरेशन के डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर उस्ताद अली शरीफ बड़ा मरहबा तो डीएमडी शुक्रिया ada मैं फोटो में फाशा है रुका हज्जु के अड़ुकं फर्दु खुरे बुनु गोता हज्जु के अड़ुकं उमरना हमें मी वारत लेकिन गोतु के तफसीर जहलुम के खुरंगन है तो मैं फोटो में मक्का के तारीख़ मक्का के हुरी आसार तो के वहां का दक्का नुम की मिखन खं हाजी ने एगुमा के बरा मुहिम खमे खन्ने को बाहर तो मक्का के तारीख़ की को बा की हा मुसद अदि की हा मुहिम तारीख़ में बाय मक्का की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु आदे मुअज़्ज़ति विदाल विहें असलो हकीकतुगा मक्का के मी तारीख़ की वरदिगु तारीख़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी दुनिये उफद्दवा मी दुनियेगा मी खासा तंतम मिवनी लवाफा एगोतुगे मतिन बलाला एरो तारीख़ वरदिगे अलगोन मिदन्नवनी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के में वही बस फुलगे सिफा करवाहवान बैतुल अतीक ए दुवस्वी ज़मान वी गेगे वाहक एहमिमा तारीख़ इल्म तकबलालर बय में तारीख़ी बेफुलुं एबहुरी में मक्का के ए मरहलात के बयान करवा बय बेफुलुं विदालवा गोतुगा में इंसानुन दुनिये आमुगे कुरिमस मक्का एब ओवे इंगे तो मक्का की ए मी इंसानुन दुनिया में आमुगे कुरिमस मक्काया गेफुल एहरा मी थंग मी ए मकान नुवता ए मी जजीरतुल अरब गा मी वा मी मक्का गेफुल ए मिहारवस एहुरी थंग ए फाहग कुरैफा थानेगे गोतुगा बयान कुरैफा एबुरी तारीख़ बाय मी मुअर्रिखुन लिउवाफा मी फत्तकुम फेने एबे फुलों एबे विदालफा एबे हुरी मी इंसानु मी दुनियेगा वजमवेरी उमुगे कुरी मलाइके बेकलों मी अल्लाह अड़ुकं कुरुमा तवाफ कुरुमा मी एमिहुं गेंदिया तनकी खावत लाहि गेफुल एहुरी थंग एतने ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के गेकोल दें में अल्लाह सुब्हानहु व तआला आदम के फान दुनिया फोनुबवा आदम के फान मितनगा वजमवेरी कुरबवा आदम के दरिंग में गे जील में फेतरिगे मिया इरु में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अड़ुकं कुरुमट्टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला आदम के दरिन्ना मी गेफुल मक्का गा मिवा गेफुल मिहरितं हुस्कुरबेवी कम तारीख़ इल्मरिम विदालवे ए मी एतं हुस्कुरवा मलाइके बेकलों बैतुल मामूर एदिमालुं सीधा मति ए बैतुल मामूर ए तनुगा मलाइके बेकलों अड़ुकं कुरुमा तवाफ कुरुमगे कंतत तिरीगा मी इंसानुना मेवानी इंगे तो एहमीमा मी एबा साफ बेगेंगे बेदे कीरित कुरआनुम बस मिकंगे बेदे हवे इंगे तो ए आली इमरान सूरतुगे नुदी हवना आयतुगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरवाफवान इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी लिल्लज़ी बिबक्कत एम्मे फुरता मग्गे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मीस्तकुन नट्टका बक्का मितनुगा सिफा मिकुरेवेनी गदीमी ज़मानुगा मक्का या मिकिये नमकी बक्का असलुगा बक्का बकियो बकी बक्का के माने की मी रुइन खारुना एलो मी एकं अलगोन मैंने साफ बेगेंगे बेदे ए तनकी मीस्तकुंगोस एमी होंगे फाफ तकुं साफ मट्टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रतुगा रोए मी लोदुं खारुना अला मिकंत तकुरमट ओय तनकी एमी एतन एरक सिफा कुरवा कुरान का मैंने बी बक्का त मक्का गा मीस्तकुन नट्टका एम्मे फुरतमा गे लेव्वेविये ए बरकातेर मुबारक बरकातेर वगम वागे के वहुदल लिल आलमीन आलम तक
hudayat alam take mita mi bayan kurefa otima eba dehave mi hameikani insanunna jinnina Allah subhanahu wa ta'ala mi huriha alam take mi huriha mena hidayategge gotugay mitam lebebi ehmima mikan ebe engigen ebade makkaga eva gefuluge tarihaki zamanvi gina duwasvi tarihe oittanekka mikama goligen me ibn me Abu Zar radiyallahu anhu me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hoga sual kurabawa emme furatama me bimuga lebbevi emme furatama me miskitaki nuwata alukan kuruma me lebunu tanaki kobatoy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabevi al masjid al haram emme furatama den me Abu Zar bidalwani den kom miskitettoy den Rasulullah hadis kurabi masjid al aqsa emme ma furatama binayki masjid me haram devana binayki masjid al aqsa den mideterega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid al harama masjid al aqsa ya mideterega demiski bina kurumuge e deterega me salis aharuge me rasta enwada salis aharuge me digu mine wakan masjid al harama masjid al aqsa ya mideterega ehmema migen ebe enge mi makkaiki aneka makkaga mewa mi gefulaki mi wara tarikhi wara zamanvi et tanekkan Allah subhanahu wa ta'ala insanun duniya fonuwa adam ge faana duniya fonuwa adam ge faana havva ge faana mi debe fulum wes makkage ege fuluga washagen tawaf kurebevikan muarrikhan evahakata bayan kurabafa ebabe ehmema mi aslu tarikh ingeto mi digu tarikh wa tane mi ema makkaage mi tarikh wara digu tarikh ettana ka vehindu koba bagumen muslimunna etana gulumaki agumen alukamunga agumen ami alukan kuruma adi agumen amunna ekam makkaya o gule kamaki koba to ki ham hematan ade mi ehisabun me adam ge darinna me makkaya mi Allah subhanahu wa ta'ala mi wani war bodu gulumakun gulwala dewafa ei mistakunge hitta etana wani lamba dewafa den kurin algon mi denna bi hen ekeki marhalata e bahuri asa e marhalata hoge terega eki mi duniye ya namun a badalta hoge terega eki hadisata kurimative eki tufan tagassa ebe oi ege tereng emme bodu et tufanege gotuga fahaga kure et tufanaki nuhoge fanuge mi tufana fahu moli duniye mi dani mi gharagwegen nota moli duniyega mi Allah subhanahu wa ta'ala ge ekofa mi mistakon emihon mi kiyaman nomuge sababun mi Allah subhanahu wa ta'ala mi fonuwa kofa ege sababun moli duniye ekkon garagwegen dani go sabara madu mis kole salame bani nuge fanuge e nakola eri mis kolo salame bani den Allah subhanahu wa ta'ala duniye miga emihon wazamberi kurebevi e madu mis islam muge gotugati madu mis kolo mimihon duniyega wazamberi kurebevi iru eroti makkaga hori gefulves gossa mi tufana ho gossa wani mihen mikam vefa wani kon Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim ge faana mi tan bina kurumattaka Allah subhanahu wa ta'ala mimor kurabani Ibrahim ge faana Ibrahim alayhi salam engi wada gannawana mi war zaman wanden ekalege faana mi dua kurabawa darikada kullibi wadagatuma de mives warabodeti imtihan tangeto mi asluga hagigatuga algonamen mi wahakataka detere bisna fikru kurima engene mi annani imtihan takekka mikama hajjuge mi alukama mi guligen midani mi kantatta ei Ibrahim ge fan mi ekadege faana Ismail ge faana libi wadagen Ismail ge faana etuppulu eru hama mi wahakeki mi emme hama tuppulu duaswaru Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim ge faana mi angawani mi Ismail ge faana mamma fulu Hajara ehuga daturu fatta nikme wadana eru wad mi nikme wadagen neveru waki dimale
engi wada nugannawa daturu kurabevi e daturu kurawamon gos mi makka e hisaba gefulu ehera hisaba wadagen neumon Allah subhanahu wa ta'ala enge uma etanuga madukurabevi madukurabawa hajara ismail gufana etana dukurabawa hendunuge wagutegge bay riwayat takom buneve ibrahim gufana Allah subhanahu wa ta'ala angawani mi emburi wadagatuma eru hajara ismail gufana etana dukurabawa mi wadagannawani wadagannawan enge umon ekadege fan etanoga mi hajara debe fulon etana dukura mi wadagannawani sofa farbadadi mal ungeto wadagannawani kon mi hajar evidalwani evves insana evves insiye evves etche mi mitanuga net tanaka timannamen dema mitana dukura tiya wadagannawani tohe ungeto migota timfar vidalu ingeto hajar timfar vidalu ibrahim gefana hama is tashajjasaba wadagen e kuriya wadaganwani nikam visna wadagannawa e mi qur'ane ihsasta mi alugonomen miyadu hajjan nota umraya makkaya gos algonumen sofa farubada fenunima algonumen ihsasa gennam vi kantataki mi hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala hajja umrage alukam farudu kurawwa hajjaki umurum faharu mi makkaya gos ada kuram mi wajibaka farudaka hadda adi ekan mi keri kuldana begemwa mihay macca farudu kurawa ehemima migen eba engigen eba de hajjuge mi alukamaki mi ehin huriha alukantataka wara tafatu wara mi ehin kahala ihsastake ihsas kuran jehe alukame kan migen dehavegen midani ingeto migen eba dehavegen eba de ailaiga e onnamvi guluntaka ingeto mi algonumena miti hajjuge mi alukomge terega mi ulairuga hajjak mi annam wegen mi masakke kurairugas mi gulum badahwegen bade ingeto ehen Allah subhanahu wa ta'ala ehen mi rukunta islam din ge ehen rukunta ka balala eruga ehen rukunta merdi misalaka fardi gotun kurebe kantatake Allah subhanahu wa ta'ala ayna devterega namadu kurma zikurta kurma mi kantatadu misalaka me mudalun zakain nero e me fagirunna ehi teri umuge gotu ekama hajjuge alukam me annani ma hin kala gotaka hajjuge alukama aila taka ebe gulingen ebede hajjuge alukama algon men dive rajya ves kuri zamanuga me nikunna erugas aila taka badal kuruma mi huriha kandatake ebede ehmi egen me nusida gotaka ves aila ge guluntake ebe kuligin ebede dotto ehmima mi alukama nikunna mige mi ihsas mi kuraveni ekkala adamuge mi ibrahimge faana hajara ismailge faanage mi kandata ingato ehmima mi nikme wadagen nevi iruga mi nikme wadagen den mi vidalwani ti Allah subhanahu wa ta'ala kalege faana amru kurave vigotto ibrahimge faana bodum ishara kurawan ade den hajar vidalwan ehme jam timanna menaka Allah subhanahu wa ta'ala derogote min waran kurawan ingato mi nikam isnala mi ambaku firiyaka mi kura ihtiram Allah subhanahu wa ta'ala deterege oi warugada iman terika oi ei mige midakka den ingeto den mi ibrahim ge fan mi sofa farbada mati ehunnawa tuwa kurabawani ehadda obad kuras kala koy mistakunge hitta mitana labbawa devwa mistakun alukon kuratanege gotuga mitan labbawa mitanuga tafatu battaruge mewataka guwanta labbawa faandevi Allah subhanahu wa ta'ala dua kurawani e dua ge ijaba e meedus algon mena fenige midane ehmima hajjuge mi alukan mi guligen midani miha hisabun ibrahim ge faana miha hisabun den emburi ibrahim ge faan e wada gannawa mi aneka mi Allah subhanahu wa ta'ala ge engeuma mi gefulo bina kurewe wahaka mi annani bayan kurewigen wa iz yarfa ibrahim alqawaid min albayt wa ismail ay mitan qawaid mi annani ekkala malaika be kalon ek gefulo bina ko fa erafena binga
e binga Ibrahim gafana Allah subhanahu wa ta'ala dekkema eta matin nga gefulu bina kureumu mi bina kurebevi bina kurabawa den etan saaf tahir thanegge gotuga mi lebbevi ei miha hisabun ekkada mi Ibrahim gefan gefulu bina kurebevi e wahakata bayan kurevigen mi annani etanaki ei mistakun namadu kuruma sajda kuruma tawaf kuruma mikanta takashe එම කොම්මක සම මේ ආයදී ගුණතක වර්ගින ඉබ්‍රත්තක ලිබේ මේ හාදිසා එකතු ගති ඩිම්ඩි දෙසි ෆකොරෙබි අකුමන මේ තාරිඛ හාදිසන් එබැංගේ දෙ කොම්මක සම ගෙෆුළු බිනා කුරුමා හැම තාරිඛ කංකන්ති හිස්සා කොරෙබි මෙම කවබතුල්ලා ගෙෆුළු මේ බිනා කුරුමක තාරිඛ එක මරහල අතන් එබුරි හැම මියයි අවමන්න කවබය වදකින් දාරක බෙන මකම් ඉබ්‍රාහිම් කොබ හයිගතු එතනුක තාරිඛ අදි දීනි මුහිම kamaki ade mi gefulu bina kurumuge terega algun kuren denna vi hen mi gefulu bina kurumuma mi dema mi debe hakadu mi masekke kurum gendevi hajar mi ehite vedevum gendevi den gefuluge mi e gata mi binga aluwa binga e gata bahattawum e gendevi iruga mi Ismail gefana Ibrahim gefan Ismail gefan waratu pulu befule e hunnamane tiriga bappe ehi teri kam for koddem mige mes nika misna nagannawa bappeyak e for kodde ehi teri kan anika mige mo wara muhimu ekkamege be ingeto ei Ibrahim gefan wadagennevi erut wara tuppulu me Ismail gefan hama me wahike kirufodu hippawa umur gagana ahare deharge umur ga emburi wadagennevi mehri bodu follow efa mammayko mi kujjaku dariyako tarbiyatu koravevi tarbiyatu ingeto bappaya ehuri loibba ihtiram migen ebe dehawegen ebe ehme eha hisabum peshigen bes hajar Ismail gefan tarbiyatu koravumun egende viruga Ismail gefan ge hippulga bappa fula e loibba gadar ashaganu wahe boridotta ehmi mata bappa emburi wadagennevi iruga mihiri bodu fulu efa eha hisabun Ismail gefana bappa fulu mi vida dannawani mitanuga gefulu bina kurum eha huga bappa huga masakatuga bahari wadagennevi masakatuga bahari wadagen mi malaika be kalon e mi gefulu bina koffa eherfenna bingaga matiga mi ga bahattamon egendevum gos mi buneveni mi macca mi ara mi hisaba an nufora hisaba mi gefuluge mi washagen e far lawum genderu mi I for an nufora hisaba macca mi erumu den gennevi kale ingeto hile ehila matiga ehile mi Ibrahim gefan ara wada gennawani ara wada gadima bayr riwayat hun ebad ehila macca ufuleniye ingeto macca ufuleniye washagen gos mi gefulu e hunnambi e usmina miharu algon menge lola efenna usmina e gefulu bina kurebuni ma e tirivegen gos e huritanuga ehila beveni den Tirmizi ge riwayatega mi asfa ebe oi mi Abdullah ibn Amr agon hadaman mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mi sual kurawani Hajarul Aswada maqam Ibrahim mi de hiliya begoto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa hadis bas fulega mi kadega fan hadis kurawani e dehile ki ei yagut ge dehile swarugen genewunu de yagut dehile e dehila ge alika nuata nuru alikan evani fohilawafe alikan e dehilaga huri nama muli maghriba mashriq ekkom hunnane dilla leife ehmima mi Tirmizi ge mi riwayatun dehawa gotun asdu hagigatuga mi Ibrahim gefan ara wadagen nevi hileya Hajarul Aswadaki ei swargege yagut ge tere yagut ekkama mi hadis ilmerim mes vidalu vefa ebave den eruga izamaga hamaikane hori gefulu ekkan ingeto mi eruga enne washagene mi har mi fenna gota miskite bina kuraifa kain hore
දෙකොම එක සම මේ වරක් කුඩ වගුතු කරගත්තේ ගම මේ හොරියා තාරියක වාහත දක්කන් ජෙහිති අසකි මේ හජ්ජක මුල අරකම ගත්තේ වර මුහිම තන මේ හයිගතු අරෆාතු බිමකි කිහා මුහිම තන තුන අරෆාතු බිමන් එනන් දෙවුන සවබකි හයිගතු කුබා ආද තිබිදාන අරෆාතුගේ වාහක ආදි දිමුගේ කුරෙන් අලගොනහම රෙකොඩ්ස් ෆාහ කොලන්ගේ තෝ ඒ අලගොන කුරෙන් දෙන්නේ ගෙෆුළු බිනා කුරයි ෆහොරීරුගා වශාගෙන් මේ මිස්කිතේ නෙතේ මේ හගීගතුගා ඒරුම් එරගෙන රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් zamanuga esnai අබූබකර් ගෆාන්ගේ zamanuga esnai උමර් ගෆාන්ගේ zamanuga මිස්තකොන් ගිනවේ වදගෙන් අන්න මිහුන් දාගුත ගෙෆුලා දිමාලා එහෙන් දාතිවේ මේ उमर बिन खत्ताब के खलीफा गा उमर रदियल्लाहु अन्हु के खलीफा गा बशा के फारे रानी में एदे तेरेगा में इमवकी कुरे उनी दें ए इमवकी कुरे वो में बोड कुरे उनो उस्मान के फान को दोस्तोरुगा उस्मान के फान को दोस्तोरुगा මේ මිසුරුන් ආයත ඒකි දිමදිමාලොන් මේ හිලගෙනවණු හිලගෙනස්ගෙන් හිලජස්සන් ඒ බොඩු කරවි আদি එතනුගා බොකි මේ බත්ති වාහකි බෙක්කෙන්නොන් එරුගා බෙජ්ජ මිහර එරුගා බෙජ්ජ බත්ති දිල්ලා මිකහල ගන්දත කරවණු දෙන් ඒකි රස්රස්ස කලුන්ගේ zamanuga බොඩු කරවමොන් ගොස් මියදු අලගොන මෙන්න මෙෆෙනිගෙන් මිදනේ මියදුගේ මේ ගේ වෙරිකමුගා සෞදි අරබියාගේ මියදුගේ මේ අබ්දුල් අසීස්ගේ මේ වෙරිකම්ගේ ඒකි මරහලතහුගා බොඩු කරවගෙන් ගොස් මේ අලගොන මෙන්න මිහාර මෙෆෙන්න මේ රීති බොඩු කොම් මෙෆෙන්න මිස්කි මිදනේ ගොතපෙ එහෙම ඒගේ කුරි zamanuගේ එගොත කන්නේ මේ වරාගේ මිස්කිතේ ෆහුම් උමර්ගේ ෆාන්ගේ දොසරම් ෆෙජිගේ මියන්නනි බොඩු කරවගෙන් ගොස් දෙන් හජ්ජුගේ හැම එම්මේ මුහිමු රුකුනුගේ ගොතුගා මේ ඔන්නනි මේ फाह करे अरफात भी इंगे तो अरफात भी मकी मी वरब मुहिम कंदत के हिंगा गुस्सा था इंगे तो मी दुनिया का अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसाना लव्वा आदम के फाना हव्वा के फाना अळगुर कुरकोल्ला मी गेंदनी वगुतो नदीमा आदम के फाना हव्वा के फाना मी देबे फुलम मी दुनिया का फुरतम बदलवी तनकी अरफात के मी मादा अरफात के बी निका मिस्ता वरा गन्नवा मुaz मी Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladumantkan mistakun emmen ennaki ek baikan en ummatekkan miga musanje fagire nikameti mihe nekkam mi hajjuge mi furihama mi alukam eba deha kodde den hama yahuga ekako anikaka araduma oga teruma anikka mige midakka deni mi agunumen ufudan jehe burataka taklif tan nikam visna wada ganna adam ge faana havva ge faana duniyege detanaka fonwali bune edebe fulon ebbe fulok anebbe fulok hoddew mattaka mi duniyege ekurebe vidigu daturu mi fatihuge hendunuge lohage wagutuga අරෆාතුගේ මෙයාදානුගා මිදබේ ෆ්‍රොම් බත්තලවනි නික මිස්නා වඩා ගන්නවා හජ්ජු මහුගේ නුවවන දුවහු හජ්ජු වෙරින් එම්මෙ හුරිහා හජ්ජු වෙරින් අරෆාතු බිමුගා මි බද්දල මෙවනි හෙන්දුනුගේ දුහාගේ වගුතුගා මෙන්දුරු මෙම්බරොමොෆ හජ්ජුගේ වගුතු වන්නනි එහෙම හුරිහා එම්මෙස් මිතනො මි බද්දලවන බද්දලවර කොන්ෆල් හාලතික් ගතෝ අයිතිබෙනි ඒක ෆගීර මුස්සංජේ වකිවා කන්නේ එම්මෙන්නකි හමහම එම්මෙස් මිතවෙනි හැම බිම්මතිගා ඉෂින්දලාගේ ආදම්ගේ ෆානා හව්වාගේ ෆානා එබද්දල්වි එතනුග ඉංගත එහෙම හජ්ජු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆරල් කුරවාෆා මෙවනි මේ හිජ්රෙන් නොයෙග්ග බයිබෙෆුල් මේ තාරිහුගා තෆාත්තකේ ආකමුගා ඉනමස් හිජ්රෙන් නොයෙග්ග හජ්ජු ෆරල් කුරවිගෙන් අයි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හජ්ජන් එක්ම මරාගති හජ්ජු මේ හිජ්රෙන් දිහෙක मदीना हम मी एक मी हिसाब तक मी हुन्ना अंगा हज्ज मी निकुन्ना होरिया एम्मेन जमावी एत्तनक जमाअतेगे गोतुगा अमीरेगे गोतुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी होरिया मी मदीना एम्मेन जमावुमुन मदीना एक्कोन निकुमे वडागति मी ඒ හිජුරෙන් දිහවන අහර එකදෙක ෆාන කුරබෙවි එම්මෙ හජ්ජු ෆුලේ ඒ හජ්ජු ෆුලුගා එකදෙක ෆාන මිනාය වඩාගෙන්නවි අරෆාත වඩාගෙන්නවි අරෆාතුගා මඩු කුරබෙවි ඉරු ඔස්සෙන්දෙන් අරෆාත වද වඩාගතමුගේ කුරින් මේ මෙන්දුරු නමාදා අසුරු නමාදා දෙනමාද එක්කොන් ජමු කොන් කුරවවාෆා එකදෙක ෆාන අරෆාත බිමුගේ මේ वके हिसाबेग्गा एहरा में जबल रहमा किया में फरबदा
mi farbada ge karya wadagen mi farbadage me hile us hile mati madukurabawa ekalefan wara jame wara muhim khutba debevi ingeto e khutba debevi arafat bimuga e khutba ga ekalege fan eta bayka maaf kod debevi eta bayge haguta himaye kurabevi islam deenaki kobakam bayan kod debevi eduhuge e mi hajjuge khutba ga hama eduhuge e khutba ge terega Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi baba lebevi mi islam din furihama kuravijje kama ni'mat wani furihama kuraifa kan emmima eha hisabun ebe engin ebe de Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wadigam wa deenaki islam din kan al yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam deena ingeto mi ay baba lewoni algonu men komme mi hakabbes Allah subhanahu wa ta'ala evani ni'mat furihama koddewa evves mihaka emihaka liben on niyomate madevves nuwana itureves nuwana ehmema ecche nodibigen ulekan noje e liben on geti algon mena bani furiha mokaddewa algon mena liben mi hajjuge alukamuge terege engeto den hama yahuga me azdi hajjuge ewahaka me sawal kolli algon hama fah kollan rasulullah sallallahu alaihi wasallam korebevi emme hajju fule nikam misna wada gannawa e fahuga ekadege fan hajju fule nokura baba ekadege fan hajju fula fahuga me alas kam fula huga me sorge wada gannevi mius hajjuge me alukama waram muhimu e fidawlata kemi daskodden ingeto ituhuge e hajjuga hada gena kantattaka ka kurimati wiye nika misna wada gannawa eruga arafa bim onnane goy algon me sikundiya me visnada kobato alikame kihinetto e bim fahaga kure fahori borta kobado eruga nohi borde jafa kaibus muzdalifa mina mihuriha tantan ga datur kurabevi mige komme tanegga datur kurawa vidalwa mun gendevi timan kalege fan hutti mihuri tanaki miye muli mi maidane ki arafate komme tanegga hurikam gainas arafat ge hurewoni muzdalifa ge samay mina ge ingeto min vidalwi වඩාගෙන මිනාය වඩාගෙන වාපා අරෆා නිමිගේ මුස්දලිෆා නිම්මවා මිනාය වඩාගෙන වාපා මිනාග එකි මස්සල්ත දෙන් අන්න ෆෙරි හජ් වෙරින්න දිමාවි මස්සල්ත හල්ල කරගුන් ගෙත ඒ මස්සල්ත හුගේ තෙරේගා බයි මිහොන් කන්තත්ත ඉස්ෆස් කොෆා එබහුරි කුරන්ජේ තර්තිබ ඔලවා ඔලිගෙන් එකන්තත කරවුන ඒ සුවාල්ත කරවුන ඒ සුවාල්තක ජවාබ් දෙබෙවි ලා kharaja den huri kantata kura masale nete den huri kantata ka kon kuriya genda ash adi miga faha kolle waram muhimmetan kor idwas wahum be mi be flok wadagen vidalu wani timanne kannenge timanne arafat ko huri kan timanne muli emmena ko arafat ko huri me ehennamas den timanne esa magoligen gelligen gejje den huri woni kontane ka kame ne gune muzdalifa ka kame hentane ka kame timanne adi kiriya me adewni ඊදු දොස් නිමි ඒ ගන්නේ දොස් කොබතෝ ඊදුගේ හිලවුකොන් දෙන් හුරි කම බෙස්නේද රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේගේ ෆානවසි දාලවි දෙන් හුරි කන්තත ෆුරි හැම කුරාවාශ එහෙම වීම මියදු නිකම් විස්නාදා මී අල්ගොන මිදන්නවනි මියදු වෙස් අල්ගොන මෙන් තරග්ගීවේ දුනිය මෙවනි වරබොඩ හුලුයිෆා හුරිහා වසීලෙත්තකේ වෙස් ඔය හැම මි හුරිහා තක්ලීෆ් තකේ බකුරි මතිවේ ගෙල්ලේ මිහුන් ගෙල්ලේ hama magole mihuna magosole me baliwa mihun bali mi gota gos mi huriya kam ekadege faanuge hama mi hajj fuluge aisha ge faan anghenuna mi dimawa kantata haidu kantata kurmati we wadagen edotto ekamana mi madukurabe hajjuge muli aluka nimende hama egotuku mati hunnavi ekamana hama hajjuge huriya kantata ke kurebevi ehennama mi kurum mana kuravi faama namaz kurum mi kantata kun durhedi we wadagen hunne me hajjuge alukan nimmawa fa me fahdu ekade ekamana ni tahiru yadaati den me umra kurawam benu fulu wadagatima tanima wadagen umra kurabebi hama gota angena ku viheves me daturmatiga maruyi me marwesi gellon me gellon miyadu same kada kurmati wam de dotto ehme mi ekkada asduga bodu imtihane algon men mi asluga algon men hajjuga uleeruga hajjuga mi ihsas kollam vi
mi imtihana ki Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim ge fana Ismail ge fana mi korebe imtihane Adam ge fana Havva ge fana mi korebe imtihane kirit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale ge fana ge sahabin ufullevi bura taklif take mi ihsas takaygo ehenwegen ta dotto miha bodu iname mata mi kandel hemani hajjuge alukan ada koggen yanna mihaki ma mihage banu nikum pada tahiru ebbes faafenne mihake ene goti mabrur hajjaba mihage goti sorganun hentane nete arafatuge e madanuga e jamawe etibe emmenge faafata edu Allah subhanahu wa ta'ala fussawa debwa adi emihon shafaat teri wa mihige faafu fussawa debwa kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qura babe එහෙම එපද මතිවරි මගම අරෆාතුක බීමක් අවමන මේ හජ්ජුගේ මෂාර්තක තාරිඛ හවරත් දිවකන් නිම් දෙවහත කිතරන සමම වකුතක බජේ නිම්මාද ආගනතුන් අහෙන් ෆුර්සත් එකද මේ තු මේ තාරිඛි බයි කංකම ආදරවා දෙවෙන කම මේ උම්මීද කුරානි කොබ නිම්මාද වමු ෆා කුරබන් කම කි හජ්ජු කම ඉන්සානගේ නෆ්සු තස්කියා කුර්මද බෙකිහා වරක ෆුර්සත් බහයතු මේ ෆුර්සත් කිම නිම්මාද වමු දෙබල් මිස්ටේක් බා ade me agona hama me lobete emme me hajju werinna dene hama emme fahuge ame annen gota dannawa karanya wasiyate ge gotumas dannawa dan oi wahege ki lobete hajju werinna ti wada gannawani Allah subhanahu wa taala me bimmati levvi emme mai emme muqaddas ettarash tiebe fulun tikura dua Allah subhanahu wa taala wagutum ijabu kurave tanakashati wada geneveni ehem vi ma ehen huriha kantattake dukolla fa sima ge hajjuge mi alukan emme furihama gotigga gendeve to masekke kurashe Allah subhanahu wa ta'ala ekam miwani bayan kura kirat kon fala rafasa wala fusuga wala jidal fil hajj tinkame ge wahaka hajjuge mi alukam ga ulairuga durakka ter kurashe mi hunna jawab ko jadal ko nahadashe fasi kantatta kon durhedi washe mi kantatta kon durhedive hajjuge alukamage kuriyedde to badama hingashe eheni hen kantatta alugonu men duniyavi hen huriha kantatta kon dure la mihar mideveni makka ga Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratu ga dannawa saf tahir mulin mi ehem mihege gotuga mammage manon duniyega mihege gotuga awmuge e azuma ikuga wada gannawasha अदर बड़ा शुक्रिया रिमेंट वाला मुहिम अदिवार तारीखी वहाँ पर तक हमने हिस्सा को देवी वाला मुहिम मौदूमात का के में बड़ा शुक्रिया अदर हम तुबे फुना में हिस्सा को ली हज्जु के में अलखन तो बतरे खास बात का मक्का का तारीख आदि मक्का में अगमन हज्जु के में अलखन फालो खुरबी को तो के तफसीर तक हज्जु के मशाइर तब के मुहिम खम के वाहता शागल मौदूमात के हिस्सा को लेवन खम उम्मीद कुरम पॉडकास्ट के इतुर प्रोग्राम का तुबे फुना दावत अस्सलाम वालेकुम